Evo me i dalje skraćujem, to jest odstranjujem izdanke i ostavljam najjači. Nažalost, na ovoj stabljici, evo je stabljika bivša, jači izdanak je bio ovo. To je veličina, otprilike ima pola metra recimo. Međutim, imao sam sreće jer svaku zagledam, malo okopavam i tako dalje. Na jednoj grani video sam, evo je vidi se, ovu rupu. Iz rupe curi neka tečnost. Naravno da sam odmah posumnjao na najveću pošast oraha. To je crv, najvjerojatnije zeuzere. I video sam jednu malu leptiricu na jednoj donjoj listci. Sad ja ne razlikujem mužjaka i ženku, ono što sam lovio u zamkama je ovolika, da kažem toliki leptir, povelik, ima jedno 5 cm, 3,5-5, a ovo je bilo vrlo malo. E sad, kad šta kako, zaboravio sam. Uglavnom, evo kako izgleda rupa, da znate. Iz rupe je curila neka tečnost i ja sam redom seckao od rupe prema gore. Sve je bilo puno tečnosti i na kraju, evo, crv. Tako da, eto, kratko sam se dvoumio, pošto je bila to bio jači izdanak, da li da ga diram ili ne. Bolje što sam ga dirao, jer ovo licni mali izdanak, cijelo ovo srce, cijelu sredinu je pojeo crv i išao bi prema gore. Znači ništa od toga ne bi ostalo. Da sam odstranio ovo, ova sadnica bi čekala vjerojatno sljedeću godinu i neki novi pupoljak, novi izdanak. Znači vratio bi je godinu dana unazad. Mada, sad je sredina jula, ni ovo neće postići željenih 2 metra vjerovatno, ali ja nešto razmišljam da to sljedeće godine ne čepujem, nego neka ih. A vidjet ćemo o tom potom. Znači da li gubim godinu u svakom slučaju ili ne, ali pošto mislim da neću čepovati, ne gubim, a da sam ostavio ovu granu, izgubio bi je svakako jer bih ja ovu odsekao, ostavio onu koju bi mi zeuzera uništila.